Dia impet tongsul benang tu mana cukup ini yang kiamai mana tu polis tu impet cukup juga masih sebenarnya bangke ini tu ASDC otomatis dengan komite impet non kewaji non selection notification tak dia lo so pera tu ini tu statistik lo so si kapre political party tu statistik dolo itu soang mo penil itu ASDC ahin pe ditame non ke wagi Karbianglo autonomous council ay election ke parti dia pan itu ahin pe statistik dolo so from ke ani ta pulo ini pakai candidate ni tu doan make iklangi ko doan ke ana bangke itu bagan itu iklangi ko itu pe sesuatu make political alam make la bueno je semet menangana tu pulo Karbianglo autonomous council non BJP kacari bom asorkar pan jongsi ke PRMG pulo tan tela bangke milik tum ASDC autonomous te demand committee in bangke semet 2017 pen itu body bangke BJP ban PRMG ban straight fight all opposition organizations to ani tame pro autonomous state like mandate kati lok ko asong ko chingu persi la banke election hote tame la ke BJP ban ji la super mas ni tum 2017 hin pen nang bor ilo APLC pen tame ni tum dui ban bor ilo maga banke jakada ko durat hek poson si pulo di banke banggong pen la song si non ke bangi autonomous council election ni tame dak bangke कांग्रेस आए मतलब कांग्रेस आ पार्टी पे दितमे रात मन के हा ते पेन दिली तु एलसी हिल पेन अब बताई नि तु चिंग भाई सोपेंसी नंग तुम्हार विग्लोंग ला बंगे वेस्ट कर ने लो तमे दो को आन बके दिली तुम आ विग्लोंग लो बना तुम दा विग्लोंग लो मतलब नंग आन बके सान ला सोपेन बंगे इस कर देंग लो वाला कांग्रेस तु पे नि तुम अब बताई चिंग भाई लो सिमेर बंगे दिली तुम बंगे 1/3 पॉलिसी ले दाम ना अपुता sirke bapo sirke pen to thro bang kenal tum channel ke thor da me di tum bang ke puri ni tum ala tum express te ikasi di tum ke ha ke ikasi abhi che down da bang ke abhi tu bang is kar bi long mang lo tapi tame isme dona ye pusi ala tum bang ke do bang nang he to ko tame tum state congress bhani ni tum jumuri nang ko lo je la bang ke untuk top dak ke kres oxido is kar bi long ke MSC constituency da ke tame नाले तुम ASDC pen Congress alliance dui ma ba la Bangladesh tum state party hin pen mage pujo na party ke proxy ba ni tum ke than chimum ko la super masi ala ni tum hin pen thi nang chingwai nang kok lo nang chingwai nang kok pen si ada ni tum chingwai lo chingwai det pen fransi bang ke ining Congress bisi ma thama ASDC bisi ma la solam si leng dang lo la si hala su de tame a phie bang ke kucingwai julo cingwai sudah pen pulonan itu orang ke kongreji orang itu orang ke isi bangke soceng nenta isi bangke dak dhonsri lapen isi bangke deopani sendiri tu pulo 1/3 pulo bangke ke throksi pen throkelong ni nasi isi MLA segmen bangke hini ni kan tan si me respected lapen esi namat kitu tak ke highway ko dengan apa ni Husib ni tu pulo siapa fiksi bangke nili tum ke ham bangke ran itu malah ke konveji pulo ni tum pulo son ke chok che ate alliance pulo lagi respectively jehoman seroi kado gobi la soba ke tum pe doji tras seroi la soba ke tum pe nai pulo tum la nili tum hin penal tum han chundiri bangke nangli tum jitu la ke thom la ke kere ma homosti ni tum chini ta jeni tum cerai kita Auragara homosti yang mau bangke isile isina pila la bangke itu option pila la bangke korkanthi mate puluni nang pila nala dui nomor bangke tipu dhonsri ta nil tum cerai lo chokro kerem homosti mitame sitala som kompen itu aku option pila ta hitame la bangke singhasan mate lumbajo nang pila sile isi hini hapu is kar benglong bukajan lo hitame nil tum pulo ko jane mila segment hitame deopani na itu nang pilo to nil tum cerai nang tum apa tempe sita nilip mate suruh putar bangke nil tuman elong nang pilo lason pulo laso pena masal nang tum bangke to nil tum presiden baca tanam pu lam lo apia bangke kunang lo
anak tu mau peminta men ke than hello ni nang lo pensi ap iba nang pulo je nang tu bagala ke velo cerai jite haura gar homosti lo ajal diko homosti lo la bangke langhin cerai kami la so pemansi theyamor la so no bangke chok che hai het adin nonta nil tu nonta decide ni langda masih menyimak lasana itu mana ke pet laso masih yang itu masih menangan tinggi jetang kat do ko vela ai nil tu pesar pila son pena so pakai putra chung ni anki west kar bengo kongres tu minta me chiwango pakroi ko itu la ata nang tu kroi krede lo lasi ke kroi krede kena phi ba ke nil tu mana mangke nang celang nelu ku sia phi ba ke nang pacita lasi nil tu piyu pen muni cepeng lo tak ko tu mi hela nil tu highest forum lo NSDC KMC Joint Standing Committee itu dulu udah pendapatan itu jirai itu lah bangke Kongres Hansi Kongres Atumsi itu man nanggiri jek lo po West Karbengol punya ciplang pola hadak ta total ya beno lah masih hadak kita ini itu hadak kita itu bangke 2 kilo buat hadak kan itu bercinta pasti West Karbengol tapi East Karbengol tak Kongres pen kecilangi Allah Bangke lah, masih akhir bangke kita mau mati isi cilang kita itu bangke lo, si bangke Kongres tu edamen, akur bus, munubah si pulau malam betul betul, si bangke bimang mata lah solting lo, 2 nomor bangke tu mata bangke kicun cedera, the bangke lah bangke anculik mata, anti regional lah bangso, dulu anti regional pulau kan itu otonomas tu lah tu ke anti otonomas tu pulau ceklan lah, asim tu pulau Kongres mata otonomas tu nang pulau pejasong koraram lah. Nora bangke election hul bangke nang celang pekte asil theglong wala bangke dasemer alang tu bangke asil MT regional na maksud itu theglong wala tu makarekan ke tho bangke la hokpet ke dekle bangke tu bangke family politics anu tin ek nomor ke family ametha pe alidar tu ametha a family ban adjust la nasi pe surima lo dorlo pulo la sopisi anu bi banchi pipo anu tin alidar tambe alidar ramai ni kupelo anu tin alidar tambe anu tu lagi chini po la silahala ka simera bangke la tum itu family politics la pen lubi centered politics la pen anti autonomous state mate anti regional la pen Kongres tu bangke itu kemat hak koson mal so bangke ala tu lahalo simera bangke mangke anti regional la tu bangke itu edamen bima mata lahalo tu bangke la pen masih itu teke lo kasi sibet kita meni itu non autonomous council itu election bangke itu ini West Karbengol apa East Karbengol itu along tin itu an bangke itu ASDC hin pe bangke itu cepat ini lan politik lawan dia Asemet ini tu konseptually ke thop ini tu thak dah isi bangke Duaramla constituency la bangke sorkar phangchu Cintong 2 nomor Cintong MSC constituency Cintong bangke Sondro Rongpha la pen Sucheng constituency 3 nomor la bangke Ramsing Terang Sucheng la pen 4 nomor Hai Pria MSC constituency bangke la bangke Bidrum Rengthama constituency la bangke Sri Sikari Katha la sopil bangke Kopili 5 nomor Kopili MSC constituency bangke Sondro Singh Dera la sopil bangke Hauraghat constituency bangke Rotnesor Timur Lapen Puluni constituency bangke Munindro B Lapen Korkanti constituency la bangke Khorsing Uti Lapen Muhammad constituency la bangke Babu Singh Rohan Lapen Nomati constituency la bangke Borsing Panchu Nomati lo Lapen Socheng Janta constituency ke Dijendro Tera Lapen Lumbajang constituency bangke Maikon Rongpha P Lapen Dhonsiri 14 nong Dhonsiri constituency bangke Mondong Tarus lapen 15 nong constituency la bangke Rakesh Singh Teron Singhason lo lapen Deopani constituency la bangke Vida Singh Kisu lo lapen ako 17 Nili constituency la bangke Sunil Tokbi lapen 18 nong bangke la bangke Duar Baguri constituency Rajan Hanse lapen Borjan constituency bangke Komor Singh B dia itala bangke itu CM pula bangke hala amtona serial hala nomor teng kelida la silang bangke asi 1 2 3 isia serial si
ala so bangke do pulang ta ana nomor mana bang ante la pen isi bangke Amri constituency, Langfair constituency, Surukuthar constituency la bangke ASDC to support like-minded candidates and parties. Party tame kini tame tela bangke like-minded to das palong dulu. Lalu pindah ke leader itu, tinggal bomla la bangke teklang. Second list la pen isi bangke Amreng constituency, Rongkhang constituency, Langhin constituency, la pen Bukajan constituency to declare that as discussion is going on. Tinggal bomla, tai kata ini tame. La pen la kethom ini itu like-minded masih itu palong lo. Lapan second list mo itu pacini po, lapan Amreng, Rongkhang, Langhin, Bukajan, lapan ke ni itu cingwai po mo ke, apa itu pada sukan kami. Si, itu kado kami kan kami lo pulang se Pankres circuit out of 26 constituency. Kau ya truck constituency kan jadi tu mangge kre sir kema kan jadi tu di mangge lo tu tengok pangdak itu. Lapan